subjects. Sukat yan namang ikonsidera ing attendance at completion ng learning task daring estudyante, pauli ning suspensyon ng klase, iba't king bagyo at aliwapang kalamidad. Kaugnay niti paga na ka, ing obligasyon daring pengari, at tutukan din karelang anak, ban aryan, ring makabiling proyekto. Kayag niti, nung mipaintagon namang alang anunsyo ning suspensyon ning klase king metong alugal, pisyag ning DepEd, at yun na king pengari, nung palubane ing estudyante, agpangking physical at mental health na niti. At ako po ichinchin nugid, mayap agad panapon. This is Bright Light News. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9. Bright FM 91.9. Bright FM. Friends tayo. Dinan tayang mayap a oras ing arsobispo ning Arkidiocese tamo. Antabayanan tayo king kayang pamangomusta kay katamo. Kenny king programang RCA's Hour. Maayap pagat panapo ning Diyos po kay kayungan kakaluguran. Ini po ing programa ning radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga. DWBL 91.9 Bright FM, nung nuka rin at intamong pamikatagon, ban makiramdam karing burinang idake, kay katamo, ning kay katamong kaluguran na arzobispo, minsan king pabulan, ding maulagang kapag masosyan at kapabalwan, patungkol king kay katamong kasalpantayanan. Abayan tayo po ing kay katamong arzobispo, Florentino Galang Lavarias, king kayang pamangomusta kay katamo, kilob na niting metong oras. Ini po'y Brother Charles Espiritu, at king lagyo na pong among Bong Feliciano, dadapat at yungeni. So, abayan nyo kami po, king metong oras. At kaya betane po ngeni, kay katamong arsobispo, at paboren ke pong pugaya na kayo. So pasibay po, babiya ko yung maya po oras kay kayo at pasalamat tamo rin, may labas siya mo rin ining bagyo Pag nasan ko po, alang makayang alang may apektuan kay katamo, may nasakit, at deta pong may apektuan, lalong-lalo na may kayalbog karengalawang lugar, kanito pong kay katang programa, abetalang pangadi. So pasibayo po, welcome kay katamong program. Siklod kami po among dong at happy 37th sacerdotal anniversary. Thank you, Brother Charles. So among buri na po sabyanan yang Vice Rector da kayo Cathedral. Bayo ko pong ordain kanta? Wah, bayo pong ordain kanita. 1985. Wala mo po, kapilan pa mo po ne. At ngeni kayo na pong pastol ng Arkidiocese tamo. At para po makapakyabe kayo king kaya katamong kwentuhan, kaniting gat panapon, or nung atin kayo pong greeting, so nano pa man pong buri yung ipayabot, mag-text kayo mo po karening makatuking text line numbers, Globe 0915-954-1303. Kaya naman pong Smart 0918-351-8282 at Sun 0942-357-4268. Maka-live stream tamo naman po king Facebook. Munta kayo mo king page ning Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. Pakibanggit niya mo po in kaya kayong parokyang kabibilangan ban kanita adinan tayang maya pa oras in kaya kayong parokya. Pakifollow yung kami rin po king Twitter account at radio_ASF at ing Instagram account tamo at ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at
asf.radio.mktg@gmail.com or contact us at 0949-609-5478. At kare naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Arkidiocese Tamo, malyaryo pong padala king GCash account number 0905-319-4871 ang makilagyong Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat at ipamalita taya rin po karingaliwa, ingatin tamong radio station na makasawop king kekatamong Biekasal Pantayanan at ban kanita lalo la papundakal ding kekatamong kakaluguran. So, at this juncture, magumpisata na po ngeni king kekatamong kumustahan kayabe ing kekatamong malugod at kaluguran a Arzobispo. Apong dong masaya kami po at kayabe ra kayo kaniting mismong aldo ning kekayong 37th Presbyteral Ordination Anniversary. Balo mi po agaga na kayo pa ing milyari kanitang 37 years ago. Malyari tapong balikan kapamilatanan ning pamakipagkwentuyo na nula po ring kekayong pamigunam patungkol kaniting metong na namang kapag masosyan king kekayong biye. So, Brother Charles, muna patsepi sa sabianin ka na akong ordination, madakal na rin ka na akong atatandana ng mga santing. Uli nga niyang seminarista ko po, labi kaming siyam, king mabalakat. Uling nga lalo pa kanita rin ng mawake, lalo pa rin buong mabalakat. So, labi kaming siyam. At karening labing siyam, nung epito, 8 mayor din kami. Okay, akong mino ng mayor din. At meto nga mahulagang ako akalingwan uling balo ko, first time may ka-ordinasyon kay kaming parokya. In pong Mother Church po yan, ne po? Mother Church. Our Lady of Divine Grace? Opo. So, pong Emil, 1979, mayor din niya. Oneng, ka rin kayo uling linipat labalibag. Kaya niya mayor din. So, niyang ma-ordin niya, kanita na ako manlungop. Yari na akong college kanita, 1978, Holy Angel. So, anyang ma-ordin ko, ngawa ko nito, dahil kabaryo mi, dininan ko lang halos invitation. Anyang emila, tiping mimbali, minoman ka religion, pero dininan ko lang. Metong pamipasalamat, ka ko ita. Nane, binyanin nga pong Ginoo, kako ampo deng tao. Opo. So anyang more din kung September 26 1985 9 o'clock. Para express mi kanita mangubye Monsignor Alfonso Ducot. Apong Ducot pa po. God bless his soul. At anyang more din ko dakal tao. Uli sigurong first time manakit lang ordination. Amo nga sabi po, miksaya alwa mo yung pamilya, alwa mo kayo, nune pating parokya ating balen. Pero sabi po, kagagraduate yung college, anyang lungub kayo. After 1 year. So, buri na pong sabihan, pating alma mater yun po. King high school, in St. Anthony's College, Holy Angel College. Of course, elementary, Mabalacat Elementary School. So, ako masaya ko uling may pamikatago niya para karing tao. Yung kilalanan yung grasya na nga pong Ginoo. Itutunan nini, yung makabalita ka nito, yung Mabalacat, itang urban legend na bala mo, ni Sumpa. Sumpa yung paile nga daw po. Alang business sa magtagumpeken, makadyan. Kaya niyang ma-ordin ko, dening kapatid pari na mo naman yan, Riapore, ayan, yapundong, yung mila ko kay Sumpa. Tuki-tuki na kaming ma-ordin. Wapin po. Wali kasing yung minang tauling may ordin, Mabalakat.
kanita ga mabalakat kanita yapong Lorenzo 1956 Alfredo po. Owa. Oh. Of course iyapong kay mo rin iyapong Emil taga mabalakat siya mo rin nung king kaya pe ordain may ordain king pisambana ning Balibago so ita at anyang mo-ordain ko kula hanggang yun kula kaling 1 detam points sabi niya ng Archbishop Cruz. Opo. Muna, sabi niya, tandanan mo dening atlo usually, priest, king, and prophet. Opo. So sabi na, mayor din ka bilang asa king, uling bala mo, mag-share ka kaning atlo ng ministering Christ o mission. As a king like Christ, you are to serve people. But you must allow people to serve you. Then, as a priest, pabanalan mo na rin tao. Pero bustan mo din tao, pabanalan na ka naman. Kay but, as a prophet, you are to teach. Turwanan mo rin tao. Pero bustan mo rin tao, turwanan na ka rin. Kung akalingan uli kasing, ito yung biyanan ng pare. Opo. Aliwa mo ika, bala mo ika mong tuturo, but makirandam ka naman ka rin tao. At makatula pa anyang ma-ordin ko, pinta lang kaya pong Oscar, so may akong date. Ay, naku, hindi ako pwede dito, hanap kang, mag-ordin sa'yo, Ay, ali po, move tayo. Hindi, wag mong imaban. Rin malyari. So, sige, manintun ko. Oneng, bayang orden kanitay, Obispo Bishop Ted Bacani. Aha. At siya mo naman ni menor din na niyan dikon kami, kareng kaklase ko, at teacher miya kanta. Opo. So, sinulat iya. Dahil ami aking pako, itasulat, nung pako church. So, sinabi ko ka nga po ang Ted, Among, sabi na ning Obispo mi, huling malyari ka no, di ka nang manortin. Ay, kaswelo ko kanya, nanay, sa dyan, tira ka mo. Opo, Then after sometime, siguro more than a week, announce na akong pong Oscar. Dalin mo ito sulat na ito, kang Bishop Ted. Opo. Ako mag-ordin sa'yo. Kasi, baling gawa mo, siyempre marine ako na Sige, laki. Bishop, ako, apong Oscar, yan nung mag-ordin ka ako. Ay, kami gagana kaabi, I'll be there. Kaya, anyang ordinasyon ko, adwalang obispo rin at yun, So, ita. Kaya din namang aldoyti na anniversary ko, lalong-lalo na, anyang pigugunaman na rin pamamasa, lalo na yung Ebanghelyo, no makanano rin disipulo, mitutwala, yung nagpeka maulaga, makanyan. Kaya ka na akong pamigunam, going back, kaya ka na akong pangapari. Of course, po, ang ating magpari, kayong pamilya, kaya kaswelo mo, itang po kayong pamilya, kaswelo ng pamilya ayo. Itang bala mo, patya magpari ka, may di ng kang ulaga. Opo. May di ng kang ulaga mo kanyan. Pero, kaya pamigunam ko, yung pangapari, nadigdagan ng ulaga ko, kasi ala na ako nga dagdag kayong ulaga na ng biye. Anak da ka nga ni nga pong ala na ka nga dagdag kanita. So, nano yung pangapari? Yung pangapari, binye na kanaking nga pong kayong pamigunam ko, binye ni, bang kanita abiyayang ke, yung kakong dangalan, ang po yung kanakong bukasyon, ang po yung kanakong identity bilang anak ng Diyos. At gawang ko ini, kasuiwan ka rin tao, at supang kula mo naman, may biye-biyela, agpang ketang dangalan, akalupan ng kapantenan ng kanak. So, itingikit ko na kayang pangapari niya. Nung minaos na akong pari ni nga pong Ginoo, sabihan, first class ko, second class kayo. No. Noon ketang kasuiwan na ito, karing ko papakit, at pakilala ka rin tao, maulagata mo. Maulagata mo. And of course, yapin ito yung diwa ng Kristo. Di natangya, banso mo yun, naman iparade sarili na, maulagay anak niya ng Diyos. And he has nothing to prove. Except, so pa nakatamo, iyangat nakatamo. Kamalayan,
Ketang kekatang pamangilala, ning kekatang kay ulaga, timong anak ng Diyos. So makanyan, kanyang kengigit. Kasanting na po ning sharing yung among, yung kaya kayong reflection, po, nang kaya po kasi isipan tamo po tang meging pariya, ing anak king pamilya, miyangat mo yung pamilya po. Alim mo po pala, doon na yung pamilyaning Diyos, uling pari kang mayawos para sumuyo. At siya pong ikit-miking biyeyo yan, bilang pari at arsobispo ng kakatamong Archdiocese. Thank you. Among, kay Batyo po ata Cathedral, miras kayo po seminary? Actually, kaordin kung Dikon ko pa. Pintalanda, kantay, kaya pa makain kakilali apong Ninoy. Mintala, peke sabianda ko, uling alalatan turong moral theology. So, Dikon ko kanta, dinenda ako libro, tinuro ko moral theology. Karin. Balo ko rin apong elo yata, ilang first year, kanita, theologian. So, Dikon ko pa. Turo na ako pero makatuknan ko cathedral. Kaya bata niyang more din kong 1985, afterwards, inawad the seminary na makiabi na ako ka rin bilang spiritual director ng pre-college. At yapong Oscar, sinulat siya, binyan na isulat. Kanito makanyan mo, diyan nakasulat siya, pinay siya. After 8 months, September na kay May, dalara ko rin. Of course, yung mga biyapong galang, God bless his soul. Opo. Amo nga na, burira kang buring manatili kaya niya. Uneng, kailangan kakay niya, I will let you go. Something naman pamiyabe, may ngamong kanita ka rin. So, buri na pong sabihan namong, maliban ketang may ordain na kumpari, or deacon kayo pa mo, may space siya po kayong puso yung pamanuro. Po. Anyapin po, balikdan tayo po king pamaglakbeyo, king biyebilang pari. At siguro po, may kapami tagon kayo namang tinuro kanita as you have shared, may luwang paralan. Kaugnay na niti, may pabalo po karing malda, ing metong a circular letter para king National Prayer for Teachers. Malyariye pong i-discuss nung kapila niya po may pangadyaniti at makanyan mo rin, malyariye pong ipye. Mensahe yu para king kekatamong talaturo king pamagmasusi king October 5 National Teachers Day. Kung tatandaan ko, may pangadyan niya ini, this coming Sunday, nito, October 2? Apo. October 2. So, what to tinuro ko, at anyang darlara ko ka rin, siyempre, lalo niyan turo kang makanya, nararang subject sa turo ko. Medyo nagalanganin ko rin, ulimbalo ko yung tuturo, mo kabud magsalita. Noon na yung tuturo, kay ba mong tinuro kayong classroom, di nga naklalawanda ka pa mo rin. Makanyan. At bayo ka lungog kayong classroom, may ka pa magsalita. Dakal no darandaman din, tuturo mo about your life. Makanyan. Nya medyo kaya ko mo rin, may kailangan. Pero challenge siya. At ini, siguro ining karanasan ko ngayon na kailangan pangadi talaga ren teachers. Una-una bilang kay pengari, bilang pengari. Most of the time din kaya bedaring mag-aaral anak lalo na anyang pre-pandemic, ilapin din teachers. At yung tuturo rin teachers, saliwa mo ito sa sabienda. Actually po, tambalikan mo yung tiro rin teachers, sa lakon makaingatan danan ingatan danan mo itang kikyak ka, uli mo buisitan da ka rin kaya ba't yung teacher, inaus na lapansin, may disiplina la. Mumuli ka, era ka dinakit, in teacher, etad na ka. Kikyak ka, lakang bakal, teacher, ideta rin nga tatandaan tamo. O kaya, ditak na kami, bagsak to tutor na ka. Then, nga mo akling 1. More important pa karetang 1 + 1 = 2. Nya, makanya lakaulaga rin teachers. At syempre, human as we are, nang kay, kakakalingan tamo naman ita.
uli na ning, kaya hanggang kayong maya pa kapag nasan. Yung kaya katamo nga gawa, noon atsuya naman kitang pami patuto. Kaya kaya katamong maya pa kapag nasan. Nya sa ining kaya katamong pamanga di para karela, lalong-lalo na rin pengari, ang poring estudyante, potang pangadita na rin teachers, para kaya katamo mo naman yan. Ulim pa siya, maging mayaplat banal din teachers sa rin ing mumunan diling tanggap kaya tambunga, din yung tuturur. Opo. Ing mumunan diling tanggap kasopa, nila pindem pengari, itang iray biye, ay biye rin teachers. Nyaw itang diwanan ng pamanalangin tamo para karela. Nya sa po panagkat ko, potang pangaditalan ing adwan tamo talaga, mo ngening, aldo, ito yung Domingo, karan la pangadi. Nung adwan ko po, nung malyari, aldoldo pangaditala, den kaya katamong teachers, daring kaya katanganak. At panagkat ko naman karing estudyante, na sana pasalamat tamo karela. Tamon po tama ko, ma'am, thank you, ma'am, takal po salamat. Huling itang appreciation na itaning kahi, in teacher, kailangan tamo mo naman. Buri na sabihan nito, dirinan mong ulaga, yung gagawa na ning mestra. Nya, panagkat ko po, kareng estudyante, o tambay muli, ma'am, okay, takal po salamat, o kaya birthday da. Opo. Birthday, andyang nano mo yung message, i-message sila mo. Ang po siguro, sadik po tang birthday, at least pakikuanan mong magluklokwan kay klase. Andyang kita mo mga nga ito. Masaya yung dugo yung teacher mo. That's the best gift po na ibigay ng estudyante na po. At saka ngayon, ibalo tamo malalagwa. Yung tuturo, akasabi ko lang mapilan, ampo, siyempre, pota mag-meeting kami naman, Holy Angel, ampong UA po. UA, ampong Holy Family, nang kaya lalo na ngeni, nang kaya doon preparasyon preparasyon para face-to-face, preparation para online. Online, no po. Kaya pinitang preparasyon na ito, it's not easy. Kaya, hagkatan ko la po deng estudyante na pakilawit, ibili damo naman ng sarili ra, kaya tang tatalakaranan ng mestra. Para bang kanita, apo nga kakita mo ito, di na tang pami paulaga. Kasi mag-prepare yung teacher, halos dugo, nang kaya may katudtud. At niya pang pamilya yan. Opo. Kaya po tanturo, manuyab ka pa kay ngarapan. Ito bala mo dugo, di na tamong ulaga. At siguro, maging mabungay panalangin tamo, nung itita niyang kayantabi, pami paulaga, kaya gagawan dareng mestra, suporta, pamami respeto, pami pasalamat. Uling itang makaibiya diwa. Karela. At bilang metong mo naman pong teacher, kaya pong senyeryo among pasalamat kay pong maragul, at mididinan importansya, ing bukasyon na ning metong mestra, na tatalakad bilang kadwang pengari kareng anak. Pasalamat kay pong maragul kanita. Among payari ne po yung bulan ng Setyembre. At lungob ne po yung bulan ng Oktubre. At para kay katamong Katoliko, bulan ne po ng Santo Rosario. At iti po milalablab yung debosyon tamo keng nuan na indong Birhen. Malyari pong ibye pasibayo ing paganaka king ulaganing Rosario, king bieta mo, at makanyan mo rin itipong panagkat, king metong pang circular letter, ing patungkol naman kening 1 million children praying the Rosary campaign. Okay. So, of course, nakalabeses may explikaning Rosario, na makanay may kumpisayan. Pero, kaniting kaya katamong pamisabi, buri kayo di nang tampansin ing peka ulagana niting kaya katang debosyon na ini. Nengkay, bala mo impunto tamo itang may kamali ko, siyam mo ata remba po Maria, may baliko ko ata. Ing mo manata ang lawan, ining pamangadi kayong Santo Rosario, yapin mismo ing pamigunam kayong misteryo na ng kaligtasan. The mystery
of God's work of salvation. Na makanano yung apong Ginoo, pepatutuanan na yung kayang lugod, anyang intaw iligtas na. Okay? Nyapin po ang pigunaman tala, retang misteryo. Akakita mo ka rin, na makanano yung misteryo, na nimpamagligtas na ng apong Ginoo, kapamilatana ng kayang anak, Jesus, milyari busal tamo. At, siyempre, di rin tayong ulagay Birhen Maria, uling pinili ng apong Ginoo. Bang kanita kimpami patutunan ng kayang planong magligtas. At in metong at taong kalupatamong inawis na, ban makisan metong. Okay? At katang pamanawas na nga ita, metong yan naman paganaka, ning kayaw sana ng balang metong namigtamasa, kimpamagligtas na ng Diyos. Nya po tang, halimbawa, babagyo, Opo. Babagyo, patangay magrosaryo tamo, Of course, ang kaisipan tamo, sana itamo na sakit, sana itamo kayo, okay ita. Pero, yung pagkanaka na kay katamo, babagyo man, makatakot man alatang control, pero yung hapong Ginoo, pepakit na yung kayang lugod kay katamo. At kaya betaya kitang kaurasan na ito. Malya in tao kay hapong Ginoo. Kaluguran na kataning hapong Ginoo. Metong mo naman na share ko nandun na niya magmisa kami, yapining maulagata mo. At naning reason, o ba't maulagata mo? There is no reason. There is no reason. Because love knows no reason. Kasi liguran may metong nga tao, kaluguran may talaga uling lugod. Makanya yung apong Ginoo. May kaluguran mo yung tao, explain mo kasi makanyan. You cannot explain. Kasi, ing lugod, yapin ng misteryo, ng tema santa mong kaligtasan. Nya sa, potang itamo, magrosaryo tamo, potang atis ako na, impaga nakakatamo ka rin kaya sarili tamo, at yung tamong Diyos sa malugod. At kaya betaya, kaya tang malilyaring ito. Itang, Ginoo, mabagyo, kaya ni makiyabi ka kay kami. No, kayabi na katamo. Through thick and thin, saya, lungkot, kayabi tayo nga pong Ginoo. At oy tayong babye, kay katamo kapayapan. At inimpa mga didaring anak, 1 million children praying the Rosary Campaign. Of course, masanting ding anak turwanan lakabang malati pa mo. I hope, miraras ketang punto po ang gagawan nini bala mo aro 99,900 lamo ulang uwan niya pinamakaing effective para sana makanyan noon yung kapag nasan kayo ni anak lapa mo lulub na lang ketang kamalayan ng misteryo ng kaligtasan banta kabandara gula itang pamakiwangis pamakilupa kang Maria Birhen Maria, na may king kasangkapan, yung pamagligtas na ni Apong Ginoo, ilang mo naman, bilira yung karela sarili, king gamat na ni Apong Ginoo. O ito yung parasan. And I think that is bala mo, more meaningful than 1 million. So ito yung kanako masabi. Opo. Sana po balik tamo itang masanting at tradisyon namong na ing pamilya, mititipo niya ban mga di at magrosaryo ne po. So we are keeping our fingers crossed po. Among pamanuro pamangadi mayayakit la pureti king bien ing meto nga katekista at ding laiko. At king daratang pong September 28 pagmasosyan tayo po ing kapiesta ng San Lorenzo Ruiz ing patron or patulunan na ring Pilipinong laiko at katekista. At ken pong Archdiocese Commission on Catechesis, may gumpisane po yung kaya kaming Triduum kang San Lorenzo at ita pong kwentuhang Katoliko special episode po bilang pamagmasusi king National Catechetical Month. At ding laiko magsadyano po para king karelang retreat seminar come September 30 hanggang pong October 1.
among na ano pong IBA yung mensahe karing kaya katamong laiko ng Archdiocese at kareng katikista tamo. Minsan magmisa ko kay Paris Prisya pa'y apong Ariel, King Jesus, the Eternal Word. Opo. Parish. So, impiyestara kasi ka rin October 31. Mhm. So, atin lang celebrate ang March of the Saints. Opo. Aring anak, chula ka rin. Kay ba nanita, sabi ko makanyan, ay, Karakaldare Santo. Ako, Mhm. kaila, mga grade school. Opo. Kaya ting metong, apu, ana makanyan. Obispo, nga na, itapu, apuke, ana. Puye po, naning kaina. Diya po'y San Lorenzo Ruiz. Talaga po. Makasadya kayo pong po. Tapatende, kanyo rin kasalpantayan. Ay, alipo. Alipo. Kasi, kailangan po panigaralan niya sa Lorenzo Ruiz. Ako, uling petere po. Uling din kasalpantayanan. So, San Lorenzo Ruiz, of course, ating istorya kay pero nga tatandaan tamo, libo laman din biyera kaya, deningan yung pangnongan kingapong Ginoo. So, itang amano na ngayta, para kanako, o ito indiwa na, aliwa mo yung katikista, nune, indiwa na ning metong atalasal pantaya. Opo. Laiko, pari, ninuman. Naimbiyeta mo, potang ini, we place it at the disposal of God, o ita, ing buri ng sabyan, ning kakatamong kasalpantayanan. At siyempre, ini, potang pisabyan tama la rin katikista, ing kasalpantayanan na ini, kay pamanataya. Opo. Bala mo, we hand over, may biyatala ka rin tutuki, ing kasalpantayanan. At siyempre ini, maging makay mo, masalang masala, kareng katikista. Mhm. Pero ini kayausan niya nga kay katama. Opo. Yung kasalpantayanan mo, nung mamunga, naning kay kang papasa. Dapat tayong ipasa yung kasalpantayanan. At inimpamipasa yung kasalpantayanan, pasalamat tamo kareng kay katang katikista, na o ini yung karelang tengwanan. Mhm. Ing kasalpantayanan, ipasaya karing alala karing anak. At metong siguro ing burikon dinan tampansin keni ding pengari. Na sana nung apakit ding suporta. Nekay kasi akit tamo adentang katikista. Kodang kaya ring aliway doburin paluban kareng eskwela. Opo. Lalo na nung aliway religion, yung pamuntok. Metong po sa suggest ko, umungkahi ko, po kaya masanting nung ikayong pengari, buriyang sumulong, ing anak king kasalpantayanan, abi-abi kayong sumulat at salatanan la. Yung teacher, salatanan itang pamuntok, na buriyo lang mituruanan din ng anak. Kasi kaya katang konstitusyon, at chuita karapatan data. Opo. Kasi nang kayo makalungkot na at chula rin tuturo, katekista, nang kaya lamidadinan itang karampatan, kakaturuanan niya. Siguro po, may ito nga kaya panagkat ko naman ka rin kapatadapari, lalong-lalo na po itang face-to-face, ding katekista introduce dala karing eskwela. Introduce dala. Para bang kanita, akit damo naman, ining gagawa na ini, parte na ining misyon na ning parokya. Naman gana-gana pwedeng turo. Ting mga gobra, makanyan, nyari ning katikista, ilang representatives na ning parokya. Bang kanita, mipasa yung kasalpantayanan at maseseya, karen yung tutuking generasyon. After all, o rin successors tamo. Now, naning isaksid da kay katamo nung alatang adake. So, agkitang kulareng kapatadapari, itang karelang suporta, karelang kakatang katikista, lalo kay karelang formation, ang pong importante, itang introduce dala.
Kaya ko balungin, inong ati ng kay face-to-face, karalong-lalo na karang public. At least, den kakatamong Private schools po. ang Archdiocese problema. schools at tinoman kain. Tinoman makanyan at ilan tuturo religion. So, ito siguro in kana kong panagkat kareng kakatamong kapatid pari, amporeng pengari. At karena naman kapatid katekista, dakal pong salamat. Dakal salamat kaya kayong gaghawan na importanteng misyon. At balo ko malalagwa, uling nang kay, turo ka, nang kaya makit suporta. Turo ka, nang kaya ating ka naman aliwapang harapan kayong familia. Pero sumagid na nita magpursige, mamye panahon. At pasalamatan na kayo po, at manano na sana kaya kayong pamanuro, nga pong Ginoo, lalo na kayong pabanalan, at lalo ng pasulungan, ingke kayong kapagnasan, na maging kasangkapan na kayo ng pamipakit ng lugod, karinga na katuturuya. Opo, among ikami po, pasalamat kami, may balik na itang face-to-face karen parokya among. Keta pong guideline, may gawa at in-approve you, dakal na pong parokya ing may kapag face-to-face kareng chapels at kareng parokya mismo. At balo ko po yamong buong ing panigobra na kanyan ing kareng public schools sumulat siya keng kareng superintendent, supervisors, bangkanita po manikwa na kaming permit. At then pong katikista ketang talwing meeting, very eager no pong makapag face-to-face class. Although paninayan mi mo po itang readiness kareng eskwela ban kanita makalub no pong pasibayo at makaturo. Po itang protocols. Opo, yung protocols po, yung minunang penabilin mi karela, dapat makasadya tamo, boosted tamo, itang health protocols, like pamanyulod face mask, dapat at syukya katamo. Pong kaingatan keng kalusugan tamo. So, mag-break ta pa po, kasanting na po ning kaya katamong makipagkwentuhan kang among dong, at pakiramdaman tala po rin mapila na paganaka, at pakiramdaman taya po ing kantang Paring Pilipino. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, malugod diyang makiabe king selebrasyon na ning ordinasyon presbyteral ng Most Reverend Florentino G. Labarias, D.D., nganing ika-26 Mayaldo ning Setyembre. Itiya po kayong among sa Himpapawid, Reverend Father Joseph Merid Bakay, ing Station Administrator ning DWBL 91.9 Bright FM.
isang pari ni Kristo. Magbalik ya po in kekatamong RCA Zawar 22nd episode at dimdam tayo po yung kantang Paring Pilipino. At kaya betaya pa rin po in kekatamong kaluguran na Arsobispo, Archbishop Florentino G. Lavarias. At isunduta mo po in kekatamong pipagkwentuan. At ngayon ipukot ng taya yamong dong tungkol kareng angels. Kikilalanan tala po ring anghel antimong kayanta bietamu, king pamaglakbe king bietamu, at ken pong September 29, pagmasosyan tala po, ing kapyesan dareng archangels, Saints Michael, Gabriel, and Raphael. At ken pong October 2, ding Holy Guardian Angels naman po, o anghel talaingat. Malyarye pong paganakapasibayo, ing katuruanan, ning kasalpantayanan tamo karing anghel, at uli pong mababanggit mo rin ing maglakbe at kayabe tala. Nung sakaling atin kayo pa pong updates tungkol king pamaglakbeng gimpanan tamo Synod on Synodality. Poda pong kakatamong papasya, kakatamong kasalpantayanan, itang creed, potang misa, lalong-lalo na itang makaba. Tangaman-tamong, of course, ang Apostles' Creed, very short ita. Isasabihan tamo, sasalpantaya tamo, king sablang lelangan ng Diyos, mayayakit, at mayayakit. So, papasyag tamo ka rin, na nga pong ginutin niyang lelangan, na etamo akakit. At itang etamo akakit ito, lapin din nga manon tamong spiritual beings. At nga manong anghel, ini gagamitan tayo to describe itang karelang function, itang karelang gagawan as angels. Ilang sasao, bala mo ilang magdala kay katamo, kay tang mensahe na ni nga pong Ginoo. Yan ulawen tayo, in katurwanan ng Santa Iglesia, ing pamangilala mo karing anghel, ing mensahe na ninimunang muna, ing lugod na ng Diyos. Dahil gana-gana lelanganan ng Diyos, para king kakayap tamo. Napati na retang etamo akakit lelangan, deta lelangan nala eban makipagkumpara kay katamo. No nilelangan nila, para king kasaplala tamo. Sabi tanan din mantabi. Okay? Mantabi. Detang sinabi tamong arkanghel, deta may banggit lareta, basa tamo kay Biblia, na makananing karelang gimpanan, na makananong ilang sinaw, king balayanan ng apong Ginoo. At atin tamo naman sa na guardian angels. Opo. Ilang mamantabi mo naman kay katamo ng kay, mas manwala tapa kay nga swang kay sakarela. Nga po tang kay, wala mo tingaswang pero kakalingwan mo. At yun niya naman lelangan nga pong Ginong mamantabi kay katamo. Pero kap na mo, ela kay SP, ding anghel. Sinong kay SP, mo ko pansel, lakunda na ka. Ayaw po. No. Kaya makanyan. Lelangan na lang nga pong Ginong paraking kapakanan tamo. Ngayon buri na sabihan nung manwala ko karing anghel, manwala ko kayang lugod at pakamal na ni nga pong Ginoo. Na mo yung tinubod na yung kayang anak, bakit na yung kayang lugod? Migla lang mo naman. Spiritual alelangan. Bang kanita, deni king karelang lugod at kapamintuan king apong Ginoo. Bakit da? King karelang pamanyaw at kasopan kay katam. But of course, kareni lelangan na hiniling apong Ginoo, no man naningaw sa kanita, no man bala mo pachet tinibid meng makanyan, bala mo robot. Opo. No. Atin la namang kalayan.
Yapin baluta mo katurwana naman ng Santa Iglesia dahil lang nga nga rin ito mo naman kinontra kaya nga pong Gino nya sa elami kisan metong king kapag nasana ni nga pong Gino elapi pakit kapanyamban at siyempre beta din kay mag-impluensya alam mo naman yapin akit tamo impamangilala karing anghel ding mangaya pa spiritual alelangan impamang ilala kanini metong yang patuto makanyang ko kaulaga king apong Gino narining lelangan ng areni antabayanan dako at metong panagkat siguro nung inituturo ni Santa Iglesia at nung manuala ako kanini naning konkreto kong gawa na desisyon bang kanita patutwang ko king kanakong biye napin metong gagawan otang kagising na kangabak, mausta ka rin kay anghel. Opo. Mga dita mo ka rin anghel de la guardia tamo. At siguro kadwa, inimpamang ilalata mo, ka rin ilalanganin nga pong ginupot ang muataking metong nga tao, buri tayo siraning metong nga tao, medyo mimingat tamo at hindi ang anghel yun. Buri sabihin lalaban tamo. Kaya ni sinugo na ni nga pong Gino, ban mo niya pa kamalat pamanyese, kaya ning kalupang tao. At katlo, metong niya naman panagkat kaya katamo, na etamo mo maging mapad kaya tanto cease to believe. Uli nga naman gana kakit mo. Okay? So, maniwala tamo, kaya mo kita nga kakit na ning matang. Noon nga kakit na naman ning kasalpantayanan. At metong kareti ilapin ding lelanganan ni nga pong Gino para king kasaplala tamo. Then spiritual being sa manon tamo usan tamong anghel. At tala kalingon pasalamatan. At siguro po atang misa na Eldo nung birastana at ang aluang bihe. Akit tala siguro rening dahil mamantabi kay katamo at congratulate talas. Amo nga sabi po na kagising tamo, mga di tamo, pasahap ka rin kaya katamong anghel de la guardia. Ewari po among anyang anak tamo, yung minuna yata ang diling pangading tiro da kaya katamo, angel of God ne po. So it means among eya mo po pangadida rin anak ne po. Pati itamong mikidad na, dapat we call ka rin kaya katamong guardian angels to guard us. Tsaka elata tutwa rin. Opo. Ingka na ako kabalo nung pilan laring in-assign na ni nga pong pero palagi ako naman may putibwak. Opo. Among nengkay po, bala matcha-challenge tamo, uling inganghel de la guardia, ituntun na kakeng mayap, ne po? Yes. At po tang itamo, makagawa tang mayap ka rin kapara tamo, sabienda, oh my angel, nga daw po, ne? At maging kayantabi, dakatamo ka no kimpamaglakbe. Bala mo po, pamalas tayo ni keng sino den on synodality, ne? Itamo pong keng pisamban, may kipaglakbe tamo karetang kapatad tamo, lalong-lalo na retang mililele king komunidad. At tintapa pong dapat gawan keng sino, damong? Antini nga sabi ko, itang last month, ne? Na metong karing maulagang gawan tamo kanyan, keng October 6, datang laki ni reng obispo, naning Cabanatuan, San Jose Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Amporitamo, amporetang lay leaders sa involved. Kining Synod on Synodality consultations, mikit kami kanyan kin chancery. Mong part 2 ne po nitang menalbeke po kantay live streaming. Part 2 Actually part 3 ne. Part 3 ne po. Muna ya mikit kami kanita. Opo. Ne? Kay bat, kay region, kay bat minta kami kay national. Itapong king Tagaytay. Okay. Diba ning national, may balik kami. May pag-discuss. And then we decided, mikit kayong Pasibaya. October 6. Banta, lawan la rin eh.
then maging bunga na ning sinodality. And then, hopefully, kayong pamakiramdam, kayong Espiritu Santo, abe pamigunam, bilang metong region, makanano tang makapakibat, karening pisyag na ning Espiritu Santo, kapamilatan ng pamakiramdam, karing kakatang kalupang tao. How can we respond? Of course, o yan ning adwan ko sigurong pangadi, pangkanita, potang mikitikit kami, nung naning palad na ning Espiritu, kaya kaming mipulong, o yan ning apisabihan may, bangkanita, o yan naman yung palaganapan ta, karening kakatamon diocese. In response, kitang gawa tamong synodal process. Kasanting po. At ita pong sinabi na nga mong dong na magsadya na la para mikit pa si Bayo. Sana po, yabe tamo kayong panalangin tamo ing maging successful. At nanuman po ing ibabada kay katamo agpangking agyag ng Espiritu Santo agawa tamo po karen kay katamong parokya at komunidad. Saka masanting ito, pero kan buong region o yan ang gagawan tamo. Opo. Ito, first time siguro malyari ito. Ito nga kanyan. Among malyari po ngayon itake ing kayong word for the month o trivia for the month. Malyari dang tandanan ding talapakiramdam tamo king episode kaniting bulan. Metong kanako nga pigunaman, lalong-lalo na potang kakasabi mo la ring keraklan ka ring tao. Itang lengkay dakala complain. Makanyan, may tatasini. Itang bala mo, matudtud ka, yaka masaya. Ini mga sira naman, kanyang bagyo, mga yan. Of course, tutula rin. At uli na nini, imburi ko sanang gamitan kay dining word of the month. Actually, dwalang words. Salamat ang pumpatawad. Apo. Salamat ang pumpatawad. Meto nga panagkat kay katamo na imbiye, pota nga kakitamo ining makanyan, malilyari, o yan nga kakita mo. Pero atin tang kakit, makababad tamo kay lugod na ni nga pong gino. Tama kanyan? So, akakita mo yan totoo, na kaya makasira, makalungkot, but this will not last. Uling manatili apining nung ka rin tamo makatalakad. King lugod na ni nga pong gino. Napin, in the end, na nga sabi tamo, thank you. Salamat. Nya, siguro po, metong yung panagkat ko kayo, yung ating kayong ketang kayong kwarto, na subukan nyo na mo. Pilang beses may sasabihan ng salamat nga ng Aldoite. Igulis mo lang eh. Igulis. Banda, akit mo, mayari ng Aldo, sumangid na rin, ito kang pasalamatan. Salamat. At kadwa na nita, siyempre yung yatuwe niya kabudma kanya ng malilyari, ng kahit yung kasira natin yung masanting, ng kahit yung tamo rin contribution. Yes po. Patawad. Patawad. Yapin, halimbawa, wari tamo, seminarista niya kanita, o tambayo tama tudtud, pasan tayong night prayer, at yung tayong examination of conscience. Opo. So, elwa mo ilalo yung takaring mature. Ano yung nanong masanting, pasalamatan, at naning panyad tam patawad. Dahil nga doon nga rin itutulang maulaga lalong-lalo ng yaning panahon na ito. Bang kanita, bayo ko matudtud, ikit ko, inisipanan kaya palang marokit ang kaya na din. Malakakit ko rin. Maging aware ko. Maging mapasalamat ko at tatanggapan ko ito yung kaya magpulang. Nyapot ang piyabi mo rin, may itong yamuing maging resulta na kapag kumbaban. So, uwinin mo rin kong lakwan, ita pong salamat, ang pong patawad. O rin po rin bantin, tamual doldo, nung den lultola, at lulwal laking kaya katamong ang subok, ang pong kaya katamong pamiisip. Salamat po for reminding us sa among dong. Siguro po atin tamong assignment, itamo pong makiramdam ngeni, manalbe,
Diyan kanya mo pong bond paper, ne? I-tape tayo po king wall ng kwarto tamo. Divide tayo po into two. Patawad at salamat. Bangka nita, measure tamo po. How do we practice this, ne? Wapin po ng kay keng ketasan, kakalingwan tamong manyad tawad. Ng kay naman po, ketang sobrang anyad, tanang anyad, pero po tang mi pamye or aliman, kalingwan tamong pasalamat. O itang kaya kasi bala mo, nang kaya mirares ang bala mo, karapatan mo. Wapin po. Hindi na makasabing karapatan mo yung miye ka. Hindi na makasabing otatsuko pa. Hindi na makasabing karapatan ko na dapat bukas mabiye ko pa. Itang makanya na banta masira itang karapatan. Eta mo karapatan. Ano uli na ng lugod na nga akong gino. Nga salamat. Niya pong minsan namong sinakya kong wheeler. And then, niya pong biyaking bayad. At kuldas ko, sabi ko po king magwi-wheeler, salamat, thank you ko, nga ako. Ay nga na po, akong pasalamat kasi sobra yung binye mo. And then, not pasalamat ka nga na. Kasi nga ako, inatad mo kong masalese. At miras ko king destinasyon ko. At itang serbisyo mong pinaldak ka para miras ko kening lugar ay ni maragol ko kapasalamatan ke ka. So, and then tiniman niya po, then I realize, kasimple nga mano pero apasayakin tao. Tsaka po tang kikilalanan nito. Kaya na naman lelangan ni nga pong gino ngayon ni Banta, paldak na yung paldak para kay kale. Kaya na lelangan ni nga pong ginong makanyan. Opo. Among para pamupos po atin kayo pa pong buring idake, i-announce maulagang punto o kapabalwan karing malda karetingal do daratang. Nandun natin kung dadake kareni seminaristang kayabe ko dahil mag-prepare ordination. Sabi ko, nang kaya ilalawin tayo Santa Iglesia, may itong yung katawan. Katawan tamo na tawa na katang Kristo. At ulawin tayong katawan, atin yung healing power. Kita mo? Nang kaya may suga ka, mag-heal yan. Opo. Makanyan. Aga nakakini, ano mo lawin tayo? Yung kaya katamong komunidad, yung katawan ng Kristo, itamo. And then, try to capitalize mo naman kaya nang binigyan na ngayon ni nga pong Ginoo itang healing power tam. Healing power. Ano na say healing, aluwa mo yung physical. Noon na makananta maging kasangkapan. Para bang kanita mika kumayap na rin yung sugat. O ba't pa kay stress kayo ni? Kasi nang kahit dugo pati na sugat. Balam tugtugan de pang gasolina, nyapin ating marites kasi. Opo. Itang makanyan. Siguro, may ito nga panagkat ko po maging kasangkapan tamo kayong pamanulo. Maging kasangkapan tamo kayong pamipakayap king sugat ng katawan ng Kristo. Kahit timping pa mamiro pa, ako po nandiyan marites ko, mayap ko, Balo mo yung haus da kano kaya? Ano ya po? Good Samarites. Good Samarites. Bayo ya po itaw. So, siguro, yung kaya katamong gawan, yapin itang pagkapilitan tapo nga be, uluan tamo. Uluan tamo, itang sakit. At potang may ulo. Kihinayap. O italul to yung kayapan. Nya, nung kakakitaya po nga tinentigsa. Tani bipag istorya, balang panampan mo pa kanita. Nune, lapitan, naning malyari tamong gawan ang tabayanan tayo. Bang kanita, kumayap. Kasi, patseya kinayap yan. At talagang meging grabe. Wala mo yung malyari kanita. Bala mo kayo naka-cellphone. Pasa load. Ipasa tayo ito. Ipasa tayo. Yung nga pong ginoon niyan, di natangya, di nala niyang kasakitan, pinasa yung kasakitan. Sinuga de, pero
ang ganyang subliyang miya, chula sugat eh. Pero they are healing wounds. Nung talato kinakatang Kristo, let us also have these healing wounds. Nino mo yung dinanas kasakitan. Nino mo yung dinanas sugat. Pero paulin yung kakatamong, paulo ng Kristo kakatamo. O yan siguro yung kakatang idake. We are a body, and let us also find the ways how to heal our body as a community, as a church. Thank you po. At yung tamang messages, burita la pong basan, din kay katamong may padalang mensahe from Sister Angelina S. Garcia, Maya Pagat Panapon po, Bishop Apong Dong at Brother Charles. Happy 37th Presbyteral Ordination Anniversary po. Bishop Apong Dong, God bless. Kenny ko pong parokya ning Virgen de los Remedios ning Santo Domingo, Minalin. And then from Marie Cris Mangalino, Maya Pagat Panapon po, Bishop Dong at Sir Charles. Happy Presbyteral Ordination po, Bishop Apong Dong. Mimingat kayo po palagi. God bless po. Salamat po. From Sister Lita Guanlao, Maggrasyang Gatpanapon po, Bishop. Happy Presbyteral Ordination Anniversary po. Po kang Brother Charles Henry. Masaya kami pong makiramdam at nakal kami po abalo. Mingat kayo po parati. Potang muli kayong adwa. God bless us po. Thank Salamat you. Po. And then pong kakatamong FB viewers, buritala pong pasalamatan. Baby Nilemore, Cherry Pie Umlas, Jack Legion, Isabel Rica Vergara, Santos Lucito. And then we have Allen Tim Compuge, John Mark Espino, Raymond Joseph Manlulu Malyari, Noel Verences Kemoda, Abriel Villas Salibio. And then we have Aldrin Peña, Maricel Santos, and Luisa Bandiola. Gilbert Sembrano, Ria Sichon, Yel Canilao, Gerald Salazar, Ate Presi Verador Cartalia, Flora Quizon, Erwin Bonifacio, Don Angelo Capuli, Agnes Lagazon, Leng Rene, Ian Reyes, Alexander D, and Tata Fernandez. Tata Fernandez. Then we have Celia Flores and Ofelia Pangan. Takalpong salamat kareng kekatamong viewers. At syempre po reng regular listeners, ding kapatid tamo po king Pampanga Provincial Jail, security guards of Mother of Good Counsel Seminary, A7 DSF buildings, Mr. and Mrs. Maximo and Cecilia Arcelia, Tita Paz de Jesus, Among Floran Cortez, and Among Jojo Franco. Thank you po. Thank you. At yabe tala naman din ng kayabe king Chancery. Opo. Lalong-lalo din kaya kaming cook, kaya Ate Linda. Ang po rin kayabe seminarista, Omar, Christian Ray, ang po pa'y Arjan. Ilan na pong maging deacon kanyan po? Ang po pong Norman. Norman. Arce. At salamat mo naman, karen ka na akong pangunakanan din, ang ding apo, ang po yung bayo, Mintala, pintalanda ko to greet me ang anniversary. At makayan mo naman kari Jet, Bakani and family, di Manguring, Miranda, ang pangadi tayo po, ining meto ang kakilala naman sakit, asawa ng kakilala ko yung Roland Mateo, Sister G, pangadi tayo po. At kay kayungan po.
Dakala salamat. Among atin kaming regular viewers, Sister Lydia from Lydia. USA, kamag-anak niya po. Ay, asawa na, kuya ko ito. Oh. So, pasalamat kami po, karen kaya kaming FB viewers even abroad. So, meging magrasya at mabungaya po, in kaya katamong RCA sa hour ngini, takal tamo po apisabyan, belik dan tamo, ing meging bukasyon at bie pari ning kay katamong kaluguran na arsobispo at dinyane pong ulaga ing bukasyon dareng mestra at he reminded us na sana palagi talang pangadi din kay katamong talaturo. And then dinya nakatamo rin pong pointers ban kanita nung makanano yang pangadyan tamo ing Santo Rosario at den mo rin katekista may remind la po keng karelang bukasyon or ministry as catechist at pasalamatan na lang nga pong dong keng sakripisyong gagawan da bilang katekista talaturo ning kasalpantayanan at den mo naman pong archangels and guardian angels apisabian tala anong no dapat ing kekatamong debosyon karela payampun tamo ban kanita ingatan da kata palagi at in pong word for the month or words for the month tabinye na nga pong dong yapin po ing salamat at patawad at katataw yan bilang metong abalayaning Diyos sana po tularan tayong Ginoo, waman may sugat ya, pero manuluya. Let us be wounded healers. Dakal pong salamat among dong, at adwan mi po ingilidyo kaking prayer at bendisyonan nyo kami. Ilaginig pa ang puning anak po ni Espiritu Santo. Amen. O Diyos ay kami, pepakit mo ing ulagami, kapamilatanan ng kekang lugod. Iniglugod ay niya mo naman yung panagkat mong idake mi at ipakit kang kami pamibiyebye. Gino, pabuklat mi lapuren puso mi keka. Papanatilian mi ing espiritu ng kekang lugod, lalong-lalo na kang kekang balayan, kaya kang kekang arkidiyosesis. Letang manamdaman, sugat, sakit at bayatan, kang karalambye kaniting kaurasan. Nabang nantapusa na, ing saop ng kekang banal espiritu, bang kanita agad mulang pakayapan. At itong kapatad mi naman, na ilang making dalan, ng karelang beyatan at pangasugat. Kisaop na mo naman ng kekang banal espiritu, balik dande sana ing dalan, ng kayapan at lugod, at makapagbalik lalub keka. Itingan po nga doon, may kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Yung Ginoo manatilia kekayo. At kekan timurin. May pangingin ng Diyos, bendisyonan na kayo nagpampo ng anak. Po ni Espiritu Santo. Amen. Dakal po salamat. Thank you po among dong at any parting word po? Well, ito po. Sunduyo ko po pong pangadi. 37 years, ako balo pilang pambanwa kanyan. Na sana rin ipandarat ang banwa. Nulugod dyan nga pong Ginoo. Lalo na ako pa po sanang ilapit alub kaya para king kapakanan daring susuyuan kaya king katang Archdiocese. Salamat po. Dakal pong salamat among dong at king lagyo na pong Father Bong Feliciano, Brother Charles Puini, kayantabi na king Archdiocese Commission on Catechesis. Pasalamat king kayo pong pamanalbe or pamakiramdam. God bless us all po. Thank you.